Dumelang and welcome back. Ke di diragetseng ka go scheme sa me kwa ito founetse Elizabeth a mmotsa gore o boletse le Thabo gomme ba sepela bona ba yang Mpumalanga ba go nyakana le mathu ba gale ba tlo bua ba ne le yena ka ge ile gore go a nyamisha gore a ske be a bonagala ba ske ba tseba gore o kae ka ge ile gore founu ya gago ga e swariwe gomme Elizabeth ka ga thabile a napa a botsa Mantule gore kwa ito mo sendetse message ya mmotsa gore yena o ya Mpumalanga o nyakana le mathu ba gale ka ge ile gore o bona yena tshwenyegile a nyakana le mmagwe kwa ito a sepela le Thabo ge ba fihla kwa ba napa ba founela Bulete a ba bontšha guest house gore batho ba e leng gore ba tla Mpumalanga gantši ba amogela ka kwa ge ba fihla ka kwa ba fihla ba botsiša gore o tsanga la mmona mosadi wa mohuto ba swere fotho wa mathu ba gale gomme ba ba botsa gore o ba le gona lena ke lena batho ba bararo le tlileng mo la mathomo go tlile monno e leng gore ko motelle a bolela le yena ba bontšha le gore ba ratana gomme ba fetša ba sepela kwa ito a re le ka se kgone gore bontšha footage ya lena ka mo ga re belela la botša gore ko bolela le manager ka gomme ge ke fetše o bolela le manager ke tla lefa yona footage eo ge ba thoma a etla le footage ya ba laetša ba bona mmatho ba gale a na le Mr. Kganyago na pele Thibo se yana pare gorong o sa sendele Elizabeth photo a re botša gore ka ba ile gore go diragalang Elizabeth a napa a romela photo eo ge a fetša a bona photo le a bona mmatho ba gale ile gore o na le Mr. Kganyago ene o bontšha le gore mmatho ba gale mo go photo o tšhogile Lizzy ke ga tšhogile ka nako o ba ne le mmago kwa ito e le Mantuli le Clement gomme a napa a bontšha Mantuli le Clement photo e leng gore o e sentetse ke kwa ito a napa a founela kwa ito a re kwa ito ke Kganyago motho batho ba Mantuli ke ga tšhogile a re e seng ka kwa ito gore Mr. Kganyago o tlo swara ngwana ka rastle ra mmona ke tsebile gore Elizabeth mmago ga a sa hwetšagale o maratong mara be ke sa nagane gore a ka boelana le Mr. Kganyago jwale ke maketse ge e le gore mmago o boelana le Mr. Kganyago ka morago ga gore Mr. Kganyago mo dirilwe tše e leng gore ke tše dišoro Clement le yena ke ga maketse a re and then Mr. Kganyago ante a se motho le e leng gore o kudisitše mama gago bana ba Elizabeth a re ke yena mmago kwa ito a thomolla re e seng ka ngwanaka a tšhabiša ya ka ga Maputla ga fihla ka ga Maputla a fihla kokota a botša ntate Maputla le Maputla gore ngwana ga go timeletše ba re ngwana o timeletše o timelela ka mabaka a reng a re ke nagana gore Mr. Kganyago o mo tswalletše ka gobane ke le ka go mo founela founu ga go e timile e thomile go timile founu ya matho ba gale ga di jwale go timile ya kwa ito jwale ka go timile ya kwa ito na pele go diregileng ka ngwanaka Maputla dira se sengwe nna ke nyaka go bona ngwanaka a buile a ke nyaka gore Mr. Kganyago a dire ngwanaka ntho e leng gore ke empe ka gobane a se ya loka mothola ke ge ba tšhogile ka mokana Mr. Maputla le yena o ba tšhogile le mma Maputla le bona ke ge ba tšhogile ba leka go founela Thabo founu ya e timile kwa ito le yena o timile founu kwa ito le Bennett le Thibo se bana ba bara a re sepeleng re bona gore ka mo lebelela kae ba botšha Bennett gore Bennett e ka be le gore motho wa mo tseba Bennett a re ke a mo gopola ntate o ba le gona ka lenyalo la Sephesihle ka nako e le gore Sephesihle nyalana le Bernard kwa ito ana ba gopola gore Bernard o re gore ke motho mo sa berekišanang le Mr. Kganyago bana ba bara a re eo ye gore bontšha gore Mr. Kganyago e ka be e le gore o kae ke gore re kgone go hwetša mathu ba gale mo e leng gore o gona Bernard a napa a sepela a ya go ba bontšha mo motseng mo e leng gore Mr. Kganyago o dula gona ka motseng o e leng gore ke ka ga Thandekile Mantuli yena o ba la sa fetša re yena o nyaka go bona e le gore o bona ngwana gago ka ge e le gore wa tseba gore Mr. Kganyago a se ya loka ge e le Rathabe yena o sepitše a ya ka ga Sephesihle gomme ga e fihle ka ga Sephesihle a bontšha Sephesihle dipampiri tša gago le mangwalo a gore yena ke yena lephodisa o nyakana le Mr. Kganyago Sephesihle a napa a re okay dula fase re thoma o bolela o mpotse gore motho o monyaka ka mabaka a reng ka re o bo le mo o nyaka Bernard gane jole ko wena o buile mara go mpontšha gore lephodisa a gona bothata a re ke go gore monno ke eng se e leng gore o se dirile and Sephesihle ke kgala kwa mabarabara ya gore Mr. Kganyago ke motho e leng gore a se ya loka o tšeela batho ditšhelete gona pa go tsena lesogana le la le boneng re ya Rathabe a nametša Bernard ka gare ga koloi a napa re mose ausi ke a mo tseba wena ko wena motho wa mafelelo a nameditšeng Bernard and then o tlo dirang mo
space hle motho go ileng gore be go go botsa ka yena space hle ana pa makala and then wena khantho o mang o le phudisala nnete go ba o mang re ra thebana ba gorometša lesogana lela a tswa a tšhaba a sepela ke re ba šala ba maketse ba re and then go diragalang space hle ana pa a re ke phone le maphodisa ke ba tsebiše gore motho e leng gore o bonwe a ne le penate la mafello ke o tlile o ipitša gore yena ke yena lephodisa maphodisa a tla kgone go kgontišiša gore ka ba ile gore motho ke motho a nnete le go ba e ka ba ile gore go diragalang ka ena kare go bontšha e le gore ke motho e leng gore a se a loka ge e le gore ke yena e leng gore o dirile gore penate a felletše a sa hlwa a sa phela jwale ke mo nnete tlo thomang go tšwelela gona re ra thebe a tšhaba la sepela a ya go nyakana le Mr. Kganyago a se boele morago gomme ba beile yena o sepetše a ya go boledišana le station commander sa mmotša sa re bona sepela o ye Mpumalanga o ye go nyakana le mmatho ba kgale le Reerathebe tabo bo e bolela ka Reerathebe ke nnete Reerathebe o sepetše o ile Mpumalanga e ke mo founela ga a sware dikholo tša ka so gora gore go ne le se seng e leng gore a ka se dira ge rena re ka se dire dilo tša ka pela ba beile a napa re ge o bolela ka mokgwa station commander ke tla dira mošomaka station commander re support ka mokana o tlo ihumana go nna maphodisa ga a tswe le dikoloi le sepele le go nyakana le bona batho bao ba beile a sepela le maphodisa mangwe ba sepela ba ya Mpumalanga ba fihlile gomme ba nyakana le Reerathebe le mmatho ba gale o bonagala e le gore hope e gona ba tlo feletša e le gore ba hwetša Mr. Kganyago yena o iketlile le Thandekile o boditše Thandekile gore ba tlo sepela ba ya go island ene ebile dilo ka mokana di tlo sepela gabotse Thandekile ke ga thabile a re wa tseba keng ke kgale ke ntse ke nyaka go eta mara be ke sa tsebe gore ke tla etane jwale wena o tlile mo bophelong jwa ka o change bophelo jwa ka o dira gore ke tekwe ke le ngwana monnyane o dira gore wa tseba ke bophelo bo change for nna mo le gore Mr. Kganyago yena o šetše a tšere ditšhelete tša yena Thandekile o šetše a di bolokile gomme le kgono le ke bošego ba gago ba mafelelo jwa gore a sepele mo le gore maphodisa le ona mohlaleng ya gagwe bo kwaito le bona ba mohlaleng wa gagwe o nyakana ke batho ka mo le ka mo jwale go ra gore ka Mr. Kganyago le kgono go fedile ke tsona jo just give some thank you so much for watching please don't forget to like comment and subscribe lerato ke leo tada